Inteko Ishinga Amategeko ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo (RDC) yasabye Perezida Felix Tshisekedi ko mu gihe umutwe w'ingabo z'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba (EACRF) zakomeza kuzarira mu kurasa umutwe wa M23 yazifatira icyemezo gikwiye. Ndagushimira wowe wamaze gukora subscribe kuri Bwakeye TV News, ariko nshishikariza nawe utarayikora kuyikora kugira ngo ujye ukomeza kubona ibiganiro bitandukanye Bwakeye TV News igutegurira umunsi ku munsi. Kuri uyu wa kane rero, perezida w'umutwe w'abadepite muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Christophe Mboso yagiranye ikiganiro n'abayobozi bakuru ba FARDC hamwe na Minisitiri w'Ingabo Gilbert Kabanda. Mboso yashimiye aba bayobozi bemeye ubutumire bwe kugira ngo baganire ku kibazo cy'umutekano muke ukomeje kugaragara mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Kongo. Yabwiye abanyamakuru ko mu izina ry'abaturage, abayobozi b'igisirikare bakwiye kumenya ko bagomba gukora ibishoboka bagafungira amayira M23. Ni ikintu ngo bagomba gukora mu buryo bwihutirwa. Muri iyo nama kandi Mboso yavuze ko basanze kuba muri EAC ari icyemezo cyiza bafashe, cyane ko ibibazo bafite bijyanye n'umutekano bisaba gukorana n'abandi. Izi ngabo z'akarere rero za EAC zimaze iminsi zishinjwa ko zidashyira imbaraga mu kurwanya imitwe yitwaje intwaro. Ibintu byatumye abaturage benshi ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bigaragambya. Minisitiri Kabanda yavuze ko igihugu kiri mu bihe bitoroshye, ari nabyo byatumye perezida w'umutwe w'abadepite abatumira ngo bamugezeho uko ibibazo by'umutekano byifashe. Nk'intumwa ya rubanda, nibo babanje kubwira perezida w'igihugu cya Kongo Felix Antoine Tshisekedi ubugambanyi bwo mu gisirikare. Yavuze ko bushobora kuba buhari, ariko ibyo barimo byari ukugarura amahoro cyangwa se umutekano mu gihugu cya Kongo. Ubugambanyi bwari kuba buhari cyangwa budahari, ibyo perezida Felix Antoine Tshisekedi ntabiha agaciro. Yavuze ko icyaha agaciro ari umutekano w'abaturage be. Abategetsi ba RDC bakomeje gusaba umutwe kubarasira M23, ni ukuvuga umutwe w'abasirikare ba EAC, ariko umutwe ukaryumaho, ahubwo asaba ko yasubira inyuma ibintu yanemeye gukora mu bice na bimwe. Ubwo rero Tshisekedi ubwo yari kumwe na perezida wa Kenya William Ruto, ubona areba nk'uwaguye mu kantu, mu masaha make avuze aya magambo ku ngabo za Kenya. Amahuriro y'abanyapolitiki mu mujyi wa Goma yahise atangira kwegeranya, asohora itangazo ko kuri uyu wa mbere bafite imyigaragambyo ikomeye yamagana ingabo za Afurika y'Uburasirazuba. Mu butumwa bahise basohora, Maître Jimmy Nziyari Rumangabo na Eric Mumbere Bwana Pua Lucky bagize bati, ku wa mbere tariki ya 6 Gashyantare 2023 ni umunsi w'imyigaragambyo wo kwamagana ukuzarira no gukora ubusa kwa EAC, gusaba ko ingabo zayo zigenda niba zidashobora kujya ku rugamba hamwe na FARDC, no kwamagana ibintu byose gushyiraho agace katabamo intambara zone tempo bigaragaza ubufatanyacyaha bwa EAC kuri M23, ariko no gusaba ibohozwa ry'uduce twose twigaruriwe n'umutwe wa M23.